Spasili ste nas, spasili ste nas. Sevdah sam po sebi je jako tužan i ono što je najzanimljivije da su nama najveći hitovi Sevdaha i one pjesme koje smo najviše zapamtimo upravo su tužne pjesme. Krenulo je tako da je jedan moj kolega, kontrabasist Tihomir Hojsak, mene zvao i rekao ima jedna genijalna pjevačica, školovana je, čita note, pjeva Sevdah genijalno i zanima je džez. Program je posvećen majstru Igoru Kuljariću, Zadraninu, počasnom građaninu od grada Zadra i velikom hrvatskom skladatelju. Ovo je povod je 10 godina njegove smrti, ali i 75 godina zbora Hrvatske radiotelevizije koju 2016. ovaj ugledni ansambl proslavlja. Manje drugih tenora, više prvih. To je razina prve kategorije, da tako kažem, teškoće, međutim, taj zbor je pjevao puno puta njegove skladbe, on je bio i dugogodišnji šef dirigent, tako da je zapravo mnogo tih skladbina zapravo nastalo iz fakture tog zbora. U Svetom Donatu uvijek se odlično osjećamo, ima jednu posebnu atmosferu i uvijek nas veseli kad možemo ovdje doći nastupati. I spent all my life playing in a string quartet called Quartetto di Cremona. 3 years ago, 4 years ago maybe, I decided that it was time to me to do something new. And I met Luigi because of a collaboration with the quartet. So we decided to try to play in this unusual duo formation, because you usually listen to violin and guitar, or maybe cello and guitar, but never viola and guitar. And we discovered that it was a good idea because the balance works very well. We will play music by Paganini and Schubert, so a repertoire of 9th century. You really need to be sure that the viola doesn't play too much compared to the guitar. I must say that Luigi has a really powerful sound, so it's very easy to work with him. And of course also, a very important aspect of playing together with the guitar, between a string instruments and the guitar, is that we need to really to care a lot about the articulation. Ansambl Antifonus i ja surađujemo već godinama. Svirali smo različite programe na različitim mjestama u različitim dijelovima svijeta. Meni kao sviraču uvijek je lijepo biti s pjevačima jer učim, uvijek se trudim pjevati, tako da je sa njima uvijek nešto novo i izazove. Sa Antifonusom sam u Zadru po 5. put od 2009. godine. Ako
ako se ne varam. Bili smo u Svetom Frani 2 put, evo, najsvježe je bilo sa Bahovom mukom po Ivanu o Korizmijeve godine. Ovaj put smo program polubožićni prilagodili Zadru upravo na takav način da izvodimo nešto što je u tradiciji, Zadru tradiciji izvođenja glazbe, prvenstveno vokalne glazbe ovdje, dakle ima stvarno bisera literature od Monteverdija, od Baha, znači pravih onako tvrdolinijaških kompozicija za glasove i za instrumente, a između toga smo prosuli jedan lijep koloplet hrvatskih božićnih pjesama i to onih koje su manje poznate. Radi se o koncertu glazbene škole Blagoje Bersa u koprodukciji sa koncertnim uredom Zadar. Zajednički realiziramo taj ciklus. Nastupaju ansambli naše škole, zbor Bersići, djevojački zbor, gudaški orkestar, puhački orkestar, ansambl malih violinista i 2 klape. Ja vodim zbor Bersića, klapu Bersice i klapu Fjoka. Večeras će čuti jednu pjesmu prigodnu Snijeg od našeg zbora Bersići i pjesmu Santa Lucia, danas je Sveta Lucija. A klapa Bersice će otpjevati pjesmu Lipo ime, a klapa Fjok Pauna. Vodim djevojački zbor glazbene škole Blagoje Bersa. Pripremili smo Carol of the Bells, to je jedna ukrajinska narodna pjesma. Trio je jedna vrlo zahtjevna komorna disciplina. Kompleksno je na način što je jako solistički izražena glazba, svaki instrument je itekako izložen, ali opet poprilično treba smanjiti taj solistički ego, rekla bih ja, i surađivati na jedan način suživota, jer uvijek se tjednima zajedno živi, a to, vjerujte mi, nije lako. Naime, Brak u troje i slične varijante ne znam kad su uspjevale, tako da evo, jako je bitno naći sjajne muzičare, ali prvenstveno ljude i evo ja imam tu sreću. Kao trio smo se okupili na proljeće 2015. godine u glazbenoj školi u Trogiru gdje radimo svi i predajemo svoj instrument. Do sada smo nastupali na više koncerata. Najznačajniji nam je bio nastup u veljači 2016. godine u foajeu HNK Split. Nastavljamo i dalje, nadamo se da će ih biti još koncerata. I moram napomenuti da mi je nevjerojatno drago svirati u svom rodnom gradu večeras i da smo dobili priliku kao trio ovdje nastupiti. Danas ćemo vam odsvirati Petra Ilića Čajkovskoga trio u A-molu i Livadu, to je skladba koju sam ja napisala prije znači puno, 16 godina. Prvo je bilo praizvedeno za klavir četveroručno, a večeras će biti verzija praizvedba za klavirski trio.
it's very special for us because we had this idea when we were living abroad, and we collected, the most beautiful for us chamber music works. And we will present it today for the Croatian public, and we are very glad and looking forward to do that. It's difficult because we don't know how the program will be presented, how the audience will like it. But as we are now playing so many concerts and everything is successful, so I am looking forward to performing. Ovdje večeras je najviše bilo kubanskih nekakvih stilova iz sve tri struje, ali sve naravno kako ih ja čujem i svaki put kad je neko improvizirao, to je manje više bio džez. Meni je to izvanredno šta Miron radi. Mislim da moram priznati da mislim da je prvi koji se uhvatio tog posla baš ozbiljno, što se tiče aranžerske strane, skladateljske strane. Latin jazz u svojoj najčistijoj formi, ono nešto što sam ja slušao još dok sam bio klinac i kad je nastavio kubizma, što sam slušao, to je on upravo uspio osmisliti kao cijeli jedan koncert, to je fenomenalno. Večeras Mussorgski slike s izložbe i Prokofjev 8. sonata u B-duru. Zašto taj program? Zato jer mi se trenutno to sviđa. Koliko je zahtjevno? Vrlo je zahtjevno, vjerojatno najzahtjevnija sonata Sergeja Prokofjeva, što samo po sebi govori, a slike s izložbe su uvijek jedan kamen spoticanja pijanistički, pa eto. I'm here for my first time, and I'm really impressed. I'm impressed with this building. To be honest, I'm very, very impressed of the design, of the work. Even if the bathroom are beautiful. I mean, it's everything so nice, well done, with all the colors. It's such a delicate work. It's excellent. We have a beautiful program tonight. We start with a Mozart sonata. A very dark Mozart sonata. Usually Mozart is very upbeat and optimistic, but this one is much more thoughtful and a lot of melancholy. A few years ago, maybe something like 6 years ago, I asked him to record a CD with me. I didn't know him. I was looking for a violinist, for a good violinist. So I asked him, and that was very nice collaboration. And after those years, after this time, I did a lot other stuff. I did a lot with woodwinds, bassoon and oboe and saxophones myself. And suddenly I saw him on the street because I recorded another CD as a soloist and a radio. And I saw him. And I asked him, why we don't do actually anything together? We were working so well. And he told me, oh, I have actually a concert in Croatia. Would you like to come? We play a very interesting sonata which I only recently discovered by a composer named Schreckel. He was a Berliner composer, and he wrote a lot of operas, but his chamber music is not very well known. And I think it's a beautiful sonata. I'm really, really happy to have found it and to be able to present it here in Zadar. And the third piece in the program is the Prokofjev D major sonata, which is of course a very famous piece. It was originally written for the flute, actually, but we will perform it with violin.
Nisam srećom prvi put u Zadru, imao sam prilike svirati nekoliko puta. Ja mislim prvi put 2004. sa Vlatkom Stefanovskim. Svirali smo na 5 bunara, jedan krasan koncert na otvorenom. Nekoliko puta sam svirao u Arsenalu, isto sa Vlatkom i sa Teodosijem Spasovim. Tako da mi je ovo 4. nastup u Zadru, a možda i još neki, zato što čini mi se da nisam bio tu 10 godina, izgleda mi kao da sam bio jučer. Crkva Svetog Nikole koja tek sada ulazi u uporabu kao koncertni prostor, što mislim da je jedan prekrasan prostor, svakako i vizualno i akustički. Ova sezona je bila više nego uzbudljiva, kao što vjerovatno većina Zadrana ili gledatelja zna. Kroz ovu sezonu ne samo da smo odradili sve koncerte koje smo redovno najavili, nego smo ušli u Kneževu palaču i odradili još 10 dodatnih programa i to je negdje sve skupa preko 36 različitih koncerata, odnosno produkcija koncertnog ureda Zadar. Jako jedna bogata sezona od zbora Hrvatske radiotelevizije preko vrhunskog violinista Ereza Ofera, pijanistice Elizafete Blumine, Lovre Pogorelića, Andreasa Šola, kontratenora koji je došao po prvi put u Hrvatsku. I evo nekako mi se čini da zatvaramo sezonu u velikom stilu.